Igresias, manifestada sanidade. Un accumpangiu longu longu de giai 200 zittadinos ha camminadu custu mengianu per i vias de Igresias po nai canoa sa serrada de repartus sanitarios in zittadi e po mantennere ispidales. S'accumpangiu partiu de su CTO de Via Cattaneo po l'ompi a s'ospidale de Santa Brabara. Zerrius, scrittas, manifestos pro pedire a Bocimanna e as autoridades cumpetentes de aguantare i servizios sanitarios e transì su periculu chi Igresias siga perdendinci repartus, comente sta acontessiu po chirurgia e ostetriccia. Sa faina nda bodiu interessu meda e partecipada manna dei zittadinos, a subbe unu tema delicau che è gussu de sa sanidade. Per unu colore politicu, per una sigla sindacali, s'acontessit e nasce in mese sa gente, de sa volontade dei zittadinos de amparai su sistema sanitario igresienti e de da fortiai. Un'idea che partia in Facebook, un logo di attobbio virtuali in nomini de s'unidadi. Regioni, finanziaria approvada. Su Consiglio regionali ad approvare a riserva a Merì su bilancio e sa movida finanziaria de già 8 miliardi de euro. Una movida che su presidenti dessa regioni ha definito un patto sociale per sa Sardigna. In moi non do approsi scusas a nostro assessore a sa programmazione e bilancio Raffaele Pacci, tocca da curri e a traballare in meda pondi bogai sa regione nostra de sa crisi leggia che vivendi. Est una movida innovadora a meda che è fundata su 3 colunnas de fundamento. Sa bogada de sa vincu de su patto de firmesa che ha permiti de spacciare 800 milioni in plus in su 2015. Programmata unitaria de su patrimonio regionali statali e europeu potranno sì su pericolo de ci perdi finanziamento comunitarius e a ficu vortivo a manniare sa dimanda interna grazie a un brano per le infrastrutturas de 700 milioni de euro. Ad servire a opera pubblica de interessu regionali, comente ai fainas poi problemas idrogeologicus e poi comunus e s'edilizia scolastica. Attera novedadi de sa movida, precisa s'assessori, e sa leghe in di boga su 25% in SIRAP, a foghigio regionali, a sube e fainas produsidoras. Cronaca de Garbonia, agattaus i furuncos de su beccaria. I carabineris de Garbonia ant scoperta unu dei autoris de sa fura in s'istitutu beccaria de sa zittadi. Mesis de spriculus e controllus ant inderettadu i militaris a forrogai in domus de unu scantu personis in duda. In domu de unu de cussus, unu piccioccu de 22 annos de su logu, sena traballu e cun precedentis, ant agattadu i bistiris impreaus de dus chi si funt mascaraus, comente contant is telecamaras de billa chi si funt reveladas de primori po custas circas. I militaris ant agattadu finas cosas furadas in s'istitutu, materiali chi est istetiu torradu a sa scola. In moi funt sighende a spriculare, po acciappai a s'atteru furuncu, chi a cantu parit a postu i bestiris po si mascherai. Sa scola d'Arricciu furat medas in is ultimus tempus, po negi de s'imprantu de seguresa chi non funzionat comente depiat, chi ha causadu dannu manus a sa struttura e a s'asienda meri de distribuidores automaticus. Custa borta però s'imprantu ha funzionadu bene e ha permittidu de resolvere sa chistione e de acciappai is responsabilis. Pampa Grogu, spricculu domus popularis de Igresias. Sa Guardia de Finanzia de Igresias spriculat sube fattus strambus po parte de su comunu de Igresias in s'ora de assennare is aposentos popularis a persones in difficultadi, in su mese friargiu de su 2014. Des primu controllu fatu de sa Pampa Grogu di funt bessias a campu unas cantu irregularidades in s'assignu de su punteggiu a favore de unu scantu nucleo familiaris destinatarius de is aposentos po parte de su comunu. De averiguada fattas dai finanzieris, resultat chi appustis de chescias a meda e denunzias po parte de zittadinus chi mancai essint presentes in graduatoria non ant tentu deretta a un aposentu, su chi nd'at pesadu su disgustu de zittadinus chi si funt indirettaus a sa giustizia po ottenere acraradas. Teatro de Garbonia. Sabudu 7 de marzo a 9 oras e mesu, in su Teatro Centrale de Garbonia, sa Socioculturale Igresienti Quintas Emotivas presentat a su pubblicu una giornata particolare, scritto e dirigiu de su regista argentino Coco Leonardi. Is attoris in scena funt Mirko Cacciarro, Cristina Pillola, Veronica Gani, Gisella Biggio e Manuela Verria. In una giornata longa longa si muovi su conto de 3 gruppus de persones chi a Marolla antabile
venire attobiadas in vidas issoro. Su prezzu de su bigliettu è de 8 euro in platea e de 6 in illollas. Igresias, protocollu ASL comunu pro donare organus. Lunis 6 de marzu in s'apposenta Tobius de su centru direzionali s'at a fare sa presentata de sa faina donare organus, una sceda in comunu, chi at a permitte ai zittadinus de espressare in sa carta de identidade sa volontade de donare organus. In sa presentata s'at a firmare su protocollu de intentos intre su comunu de Igresias e sa ASL 7 narau una firma pro sa vida e inderettadu a promovere, informare e regolli i declaradas de volontade de zittadinus pro donare organus e tessutus.